Selam dostlar, bizning dersler devam ete. Bugün indi bizning aktörlük ustalığı dersi. En yaratkan derslerining birisi deb aytasiz kelar. O'qitishini ketamiz, ham ketdik. Selam yigitlar. Isanmisiz? Hazırsizmi? Ayy. Narsaga siz hazır? Ders. Адалетке. Давайте сразу в шахматном порядке басамся. Руки на поясе, наклоны головы вперед, назад, вправо, влево. Поехали. И... Жилкалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana barmoqlar arasında rezinka. Rastlayabiliriz. Biz shunday mi? Встряхнулись. Еще. Прям сильно. Еще. И прыжок зажим. Раз. Başta biz tigi tosh bo'lib xotirga tegish. Tosh bo'lib qotganda ol bizda tigindan turti bundan beri biz gilda o'shabız, tegariymiz. Сразу же. Тура басмасын шенке. Еще. Что толкаешься? Ayakların bilen ağaç gibi tomurların üstünde yulla idenge. Tol gibi bükülesin. Sula. İki tonunda basıp tura. Yılға ғана жетмей. А что сразу нападаешь? Че нападаешь сразу? Че толкаешься? Ладно, стой ровно. Расслабься. Так нечестно. Прыжок зажим. Раз. Mana sen күлесің, демек сен уже зажимда түгел. Сконцентрируйте все свое внимание на своих мышцах. Вот, хорошо. Не толкайся. Ну. Что берешесің? Mana o jerim butunlay slabı. Men senin yanına kelmişlerini bilem. Mana itter, sen keteceksin. Nechigani birga ketyapsiz? Çünkü ko'rinadi, senin bu yoqlaring, mana bu yerlaring zajimda tugul. Sen o mышцalaringni kontrol eta bilmaysan. Mana da zajim, ham mana bu yerlarda zajim. Mana da bek qattiq zajimatsiya etasan. Natijada baribir oyoqlaring bilan turmaysan. Sen ko'rinadi. Не толкайся меня, не надо, чтобы ты в ответ мне сопротивлялся, мне нужно, чтобы ты просто стоял. Razagrebning oxirida stena yonida ketdik, yotdik. Ishlarimizga yotdik. О, сейчас сделала все. Oyoqlarni skresili, qo'llarni ortqa qo'ydik. Iyaklaringizni saqlab zayi, ham tillaringizni tishib turmangiz. Olimpiada guseniz. Eng shap ishlavchan kim bo'lar ekan? 1, 2, 3.
Bulat'tır. Bulat молодец, birinchi keldi. Oltin medal Bulat'dan. Oynas'tır, kumush medal. Ayda. Ruslan. Tura. 3-chi o'rin Ruslan'da. 700-miydi? Borib yetasin, baribir. Burun aşağı sulaymiz. Гусеница болып тегерегенде Дамирға бек ауыр болды. Ол йота шындай қыбырсына енді олға барасы келеді дегенің. Жоқ енді, бармайды. Нишлерге білмей. Иек бәрілі деп теге нишлерге білмей. Шуның арқасында келіп шықмай. Мен айтам, ярдәм итәргә кирәк инде буга. Кулына куйдым аптырап. Бөшле башладым. Минем кулны кысып, сытып үтте. Мен айтам, барып җит. Иң мөһиме барып җит. Синең өчен түзәм. Зато поддержка. Давай высоко. Все, братан. Молодцы. Баста. Өзіңізге алқыштамаңыз. Қазір бүгін ғұмумен біз орысша айтсақ, на ощущение пространства тренингтар ішлеп қарайышақпыз. Лекен башта бір бәлекегіна упражнение ішлеп қарайбыз. Менің яныма басыңыз. Актерлық ұсталығы дәрісі артистларға керек, бізге керек. Не үшін дегенде, мұнда біз өзіміздің нендер мұнда яшырып ятқан ұсталығымыздың мүмкіндіктерімізді шығаруға тырышабыздар. Мұнда ең қызығы ойындар білән берілі. Кіші ойын білән өзінің теге шын барлығын шығарып көрсет ала. Сіз партнеріңіздің исемлерін аласыз. Менің партнерім жоқ. Һәм миңа партнер керек. Мен бірәрігізді сойлап алырға тиешмін. Мәселен, мен айтам дейм, ойназ дейм. Кім ойназ, шул менің яныма йүгіріге тиеш. Ләкин сен өзіңнің партнеріңді тұтып қалырға тиешсің. Сенің бит партнер тұтып қаласың келмей. Мин Рустам. Булат нишкәлә? Шу. Дамир. Булат. Ойназ. Сіздің түп мақсатыңыз партнеріңізден кету. Руслан. Қазір сен Земфира, мен Дамир. Руслан. Ярат, жетті. Сеңа қазір шушы ораны ашық көзлерін ұзырға керек. Adımlar bilen sanıysın, nişik bolsa da sanıysın. Lakin сиңа менә шушы урындык янына килеп, аны урап, урындыкка утырырга керек. Аннары шул ук әйберне сиңа йомык күзләрен эшләргә керек булачак. Мен теге нидәге солдатлар кебек, берәү, икәү, Еще, так, мышцалар ничек эшли, койда барга керек. Мында разворот, мында тегелитер керек. Шундыйрак уйлар белән, ниндидер план действий бар иде. Я ничего не запомнил. Күзләрне бәйләгәч, менә ничек бара идем, шулай эшләргә тырыштым. Әмма ләкин ашык күз белән ябык күз ул ике төрле әйбер бит инде, шуңа күрә син әзрәк югаласың һәм шикләнә башлыйсың. Дөрес эшләдем микән, аяк күбрәк атладым микән, әзрәк атладым микән дип уйлыйсың. Сиңа килеп җиттем бугай. Бигрәк шәп.
деп ойлаймын енді мен өзімше. Сіз орындықны алғансыздар ғой? Ну, алсаңыз смотрите. Жоқ, ол мында орындық. Һәм әйтергә кирәк, мин утырдым. Ничек булса да мин утырдым. Әзгәнә менә мындайрак булса да утырдым инде мин. Красавчик. 80%-ка ул әлеге биремне башкарып чыга алды. Сиңа монда Булат бик каты булышты, эмоциональ бенизне. Һәм ул синен тыңлады. Булат кызганычка каршы калды. Ну блин, ну, с ним нормально возимся. Қолдан күшті. Че такие? Я правильно пошел, я чувствовал, а. Ну вообще вот так хорошо начал. Ну честно, хорошо же начал. Хорошо начал. Я прям чувствовал. И потом налево повернул. И не знаю, вот прям чуть-чуть пошатнул туда. Думаю, надо чуть-чуть левее взять. И вот реально эсгина, вот я задел этот стул. И так было обидно, вот, потому что я знал то, что я должен сегодня сесть. И я не выполнил это задание. Вот прям вот ащу килді. Руслан, Дамир, сезгә гомумән икенче бирем. Күзләренеке. Эшләремне тыңла. Каршыга атла. Ләкин син кабат. Йөрәк ярыла. Русча әйтсәк? Охотник и дичь. Руслан безнең охотник, Дамир дичь. Раскручиваем. Зайчик. Охотникның максаты табырга име дичне. Дамирның максаты качырга. Башладык. Сюда меня резервно. Дамир тотылды. Әйдәгез рольләр белән алмашынабыз. Дамир эзлей, Руслан кача. Башладык. Руслан, сен қашасың. Ул оператор. Руслан тұрады, ну ладно. Бу мин. Сез силкимәсез, пожалуйста. Ярар. Ул син силкенәсең үзең. Руслан, төшерегез әле. Руслан үтерді. Просто үтерді. Білесізме, ол менә басып тұра, ол теге шыннан да ол жәнлік орында болды бит инде. Ол менә нәқ шуның кебек, менә прям перевоплотился, аның урынына кірді. Аның йөзләренә дә шул чыккан иде. Ул шундый. И были вот такие моменты, вот когда вот реально они прям вот просто друг к другу так стоят и остановились. И ты такой, давай, тут просто руку вытяни, они вот так.
Дамир ол теге эмоциональный киши. Андай теге егетлер отырды битинде. Егетлер может күләдер, инәйме, сөйләшәдер. Дамир теге мине бутап, шунда икенче кешеләрне тотып, теге, бу түгел икән дип теге. Мин уже сразу ишетәм. Ул вакытлар теге сөйләшмәскә кирәк, наоборот. Теге, яра тоттың инде, бетте, сөйләшмә. Ол кимәгә дәме? Bizning bitta oshli oshi, analar qarashtirib turadi. Shunga ko'ra, Ruslan G'asibay qoshib bekishing. O'rinda birda turmaydi. Sening qo'yda ekan bilib seni eskitdi. Күзбек ябык мısın? Albatta. Операторга рахмат. Мен анда ул енді теге оправдываться итәсем килмей. Дөрестән дә минем теге үземнең дә хаталарым бардыр. Ruslan вообще красавчик. Шундай сизгер, шундай ишетә, шундай сизә. Дыхание ишетә, Дамир. Аның дыханиесі нык сдавать итә. Һәм тепловой еще бар, И по-моему. хрустит ноги прям. И хрустит он. Молодцы. И вообще это упражнение, которое мы выполняем закрытыми глазами, это очень сильно развивает как раз-таки вот это пространственное мышление, чтобы мы могли передвигаться в выключенной сцене и вставать на те точки, которые мы должны изначально стоять, или, например, в каком-то танце делать движение потом. Соңгы биремдә безнең күзләребезне яптылар, бәйләп куйдылар һәм үзебезнең куелган газаплама җырына хореографияны җырлар белән бергә тулаем композиция итеп тапшырырга кирәк иде. Монда барысы да нормаль, барысы да яхшы, ләкин күзләр күрми. Иң куркынычы. Башка кызлар арасына сине күзлим. Күңелдән сине саган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем кисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрмә дип уйлама. Әрни күңелдән сине саган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем кисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрмә дип уйлама. Нәрсә йөрисең да? Мин сиңа дәшәм, син мине тыңла. Исерен куркма, күземә кара. Ләкин син кабат китәсең, нишешләргә. Бейгенде мен неге де батареяларға да келіп бәрілдім де тәк мен айтам дұрыс жаққа кетмедік бұлай бұрылып қарасам шкафқа келіп бәрілдім де аға мен айтам әзірі кетірге керек бұяқтан мен мұнда оларға тиіш түгіл. Онары екінші связканы бейгенде екінші связкадан соң болды ма мен бей басып тұрайдым, білмеймін нәрсе үшін. Меға қалса, я не заслужил такого. Менім
Иренге кімніңдір қолы келіп бәрілді. Мен ойлауымша, ол Дамир болды енді, менің ешітулер бойынша. Başka kızlar arasına Өзі мен ала дермесін әлі қояларда керек мән жерде. Бәлкім әлі мен болмағанмындыр ол. Сіз аңа ышанмағыз. Мен төгілім. Her gün dersine sağ bilin Alanı tek vakit davalar Benim hislerim bilesin oynama Gül ardından yerimin kuylama Her gün dersine sağan yaralar Alanı tek vakit davalar Benim hislerim bilesin oynama Gül ardından yerimin kuylama Korkarım var Yerimin kuylama Gazaplama Televizyonda. Aynas Faisin mi? Kesişmezler de bu devirde. Belki bahsli koşulhana yazmışlar işler bir gene. Senin zinatının şahidi. Hislerini uydurdun. Sünutu Yurtak ettuğu Siyahu yürekli şiddet şahu. Her gönülde sile sınan yaralar Ağırına tek vakit devalar Benim hislerim bilesin oynama Gül ardından yerimin kuylama Her gönülde sile sınan yaralar Ağırına tek vakit devalar Benim hislerim bilesin oynama Gül ardından yerimin kuylama Gül ardından yerimi kuylama Gazaplama Bilin Gül ardından yerimi kuylama Gül ardından Gazaplama Gül ardından yerimi kuylama Gül ardından Gazaplama Biz Aynaz bilen Ufa Qozon arası bolsa, Ruslan bilen Bulat, Şallı bilen Qozon arası bolsun endi, yarar. Ideal рисунок я қалса, ғымымен шын барлыққа түрі келмей тұрған. Бандаларыңыз салыңыз, беріңіз меңа. Нәрсе келіп шыққанын тапшыру шыққаш көрісіз енді. Қазір мен сізге біраз ғана замечаниялар айтып өзім. Дамир мен алла жондырып қалды. Я рядом с ним, либо с ним находился, либо с ним. Біріншіден, әлбәтте бик көп ішлерге керек, мына орағызны сіздер үшін. Ең мұхимі нәрсе айтып өтірге керек, сіз бұл бөлмеде көптенден ішлейсіз, еме? Мына әлігі линиядан сіздің біріңізде шықмады. Демек, шушы линияға сіздің сақланып қалған, шекер мені қалса репетициялар сізге шушы линиядан артық шықмайсыз, еме? Әптіге яққа biraz tügellük yok. Lakin men аны аңлыймдыр, актерлык усталыгында память физических действий дигән нәрсә бар. Сез барыбер подсознательно беләсез күпме адым ясарга кирәк һәм кайсы якка ни кадәр барыбер сезнең ул менә башыгызда бар. Ничә ай бу җырны җырлыйсыз дигән кебек. Миңа калса сезгә беренче чиракта комачалады. Бу шкафларга күптән түгел генә барлыкка килде, әйе? Әлеге скамьяда, әйеме? Әйе. Шуңа күрә сез әле бу интерьерга әле күнекмәгәнсез бугай. Шуңа күрә тегендә шутыгыз бераз. Вот кемдер монда ударился. Әлеге шут буталгач, арагызда да буталдыгыз адашты. Адаштың бар бәрлеген адаштың. Югалып калдың. Миңа калса әлеге шкафлар һәм интерьер үзгәрмәгән булса, бераз тазарак булыр, һәм яхшырак булыр. Но барыбер эшләргә кирәк. Я бы хотел посмотреть, как мы там станцевали там. Но в конце мы втроем стали вроде все вместе, кроме Айназа. Шкаф его манил.